شام 18 دکبر در کتابخانه عمومی ملی با نام نیکراسov در شهر مسکو چهاره‌بینی بخشیده به 10 سالگی روزنامه صدای تاجیکان برگزار گردید. این چهاره‌بینی با سخنرانی سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه امام‌الدین ستاروف افتتاح شد. امام‌الدین ستاروف از زندگی هموطنانی در فدراسیون روسیه اقامت داشته و همچنین از مشکلات مهاجران تاجیک سخنرانی کرد. در این چهاره‌بینی نواری را به اشتراکداران پیشکش کردند که در آن نوار خدمت و کوشش و غیرت ولنتیران برای آزادی و هرچی بیشتر و خوبتر شدن وضع زندگی مهاجران نشان داده شد. همچنین از جانب راهبر کتابخانه به مؤسسه نشریه صدای تاجیکان کرامت شریفوف تحفه‌ها و افتخارنامه‌ها تقدیم شد. در انجام کرامت شریفوف به آنها اظهار سپاس کرده و از کارمندان کتابخانه نیکراسov برای مهمان‌نوازی و اشتراک آنها در فستیوال منتداری نمود. 2005 год 8 сентября, на следующий день, День независимости Таджикистана. Поэтому именно 8 выбрали, что и 8 праздновать. Такие трудовые мигранты имеют право. Не были трудовые мигранты, и не было бы газет. В этот же день мы дали именно сигнал, именно начался старт, что будет у трудовых мигрантов не только газета, не будет как сильная организация движения трудовых мигрантов. Помимо этого у них уже будет как главное оружие это ТВ-ТТ, телевидение таджикские трудовые мигранты. Что это такое телевидение? Это интернет, телевидение. Будет иметь несколько программ, в частности еженедельно будет говориться именно о тех проблемах, которые с помощью волонтерами, с помощью региональными общественными организациями нашими, и с помощью даже представителей власти Таджикистана и российских была сделана какая работа, отчет. Именно что люди увидели, что не просто создание общественной организации, называем так, есть создал организацию, только заниматься похоронными гражданами. Нет. У нас сейчас другая задача. Задача к тому, что мы будем сейчас говорить более гласно, более открыто, что трудности есть и надо решать.